Memories filling up my mind and I can't seem to push him back. Volem que aquesta gala es convertisca en una vetllada diferent, on recordem els nostres premiats i, a més, ens relacionem d'una manera especial entre nosaltres i creem aquests vincles empresarials que tan forts i competitius ens fan. Yeah, doing my own thing, yeah, never looking back again. I can get it, I can make it, yeah, I know it, and I'm never looking back again. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it, yeah, I know it, and I'm never looking back again. He dedicado 75 años a la comunicación. Y la Semana de la Economía, entre otras. Todas ellas actividades actualmente consolidadas. De la Economía y a la Asociación Empresarial, a la cual siempre considero una casa. Però la d'avui és especial perquè és la primera vegada que se'ns reconeix com a empresa. Estamos dentro de uno de los sectores que más exigencia tiene a día de hoy. Amb aquestes xifres veiem més que clara la necessitat d'apoyar de forma clara i contundent el sector industrial amb Només així podrem fer d'Alzira una ciutat més cohesionada i equitativa. Hem de treballar junts. Esa és la fórmula d'èxit i és la que no devem d'oblidar mai. Feels like you've been using me. Feels like you've been using me for target practice. You drew black, I hit a bullseye. Repeat shots in the firelight. Feels like you've been using me for target practice. Call me sensitive and I cry, but you don't miss a single time. Feels like you've been using me. Feels like you've been using me. Using me. You said I think I'll give you a